Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, kira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyang kasadenya rakacho waras bacho nan program Rahnwet nan Pohnpei program kabese way raka po rakasang palakan mawiwiya way taban wiya nan way Pohnpei mona chan bacho yang nan program kabese nan sukses pokone melel yen wadian kichtiyo chiyan kuya chma sakaratan kay poniyo wa ton malen wa warakso kon Pohnpei yu at chma sakaran wa lapan kuran sanan kan ko Wan kasabal marlukan na nalagnan kanya ko. At chingal wow. And pilto ka sabal machay kabna noin Pohnpei karyawan kabna. Speaker, Vice Speaker at Jawekan Chorus ng 10 Pohnpei Legislature. Lachawan wan kison ko mong labalap. Samar labalap, chon tatawag sarawikan ng pilihan labalamkan. O bachawan wan ki sabal marchon way nisab. Rahnwet way sabal man kiyan sumabok challenge kachin bilew kasamuwal kasampal. Mr. Andrew Stevenson, Mawia, Election Commissioner and Wayne Pohnpei. Ang suksej ban bachawan luka Mr. Stevenson, ang non-program kabese ng suksej and kap oralape rakasampal may bachog namin kay ang chimalain so. Galangan program director kaliyo. Niban bugian syawai iban pagida kan kupron wi bogon yang kap patang sakaradan wow pan ketiang kier nanada program ai metmemen patrawan mo na taganto Kalanganan ko may Mr. Stevenson iran kalalabak ng bayo mierong mabibasily makandidate Christina Elnay kaptulong ay chingal ragan pong nanwalan ko bong and Wayne Pohnpei kung ka kaway karawach men melel Uya banta dog yo met taidelisha the kusunatan ususan Pohnpei moita candidate man tetron ususman and uya mamia ayira memen malangkopung and Pohnpei and talk o kasanedi candidate Christina Elnay raban pungkume shota usus and runoff the usus and Kamelel na special election to usus toror. Mewewe kema Araban Pohnpei shota runoff pan yawi o ime kanay. Pasanan kusunat and Pohnpei o taidelisha kusunat and usus kusunat me candidate and lieutenant governor man and kana eban anana uleti maturity the percent limaisha patang usus and usus chorus me uyang share and lieutenant governor Pwede shorten and pungan candidate paman aleti percent limaisha patang usus imakareta ay tungal office pakay kiyang way pokonan Pohnpei me ban miar korong wiya nan pungan nan molen kobung labalaben Pohnpei ren Associate Judge Honorable Robert Nakasune o sandier me runoff ban taula ni ran o kulok me pakabakay nan wow ay migak sapang giyang pita Kalanganan ko may Mr. Stevenson Ermech weweki me eban miyer runoff election. Met me weweki Pohnpei ban katianger na runoff te ususen kamele niare. Senori isakishu riagitri isaksidu. Kung kakabesa yung chon way Rahnwet and suksej nan pungan candidate pamen me Changa Ser Chen Tananob said Lieutenant Governor Isra Meban
me non-runoff ballot. Kalangan nan pungon candidate paman Changa Share Lieutenant Governor Nanu Suswat candidate Riaman Makayo Ale to Susma Kayo Toto Ye Christina Elney or candidate Senator Francisco Yohannes or ye Iramaban Minan runoff ballot. Ria puyakian so anon koich tama kayo uya kakwan nan kaunokan no obstinasus uya. Kalangan melen mapitmen payday on outer island that again gigikan. Pergi aso tapen Warren State and Pohnpei Port the show. Abmelen nanay sa usus toror the runoff election pergi usus pugatakan paratani shota kasippa. General election the usus kasantikan kin shota uyakapan pergi ansam kono katakanita. Ay tungala opisan usus kaping kemelel Shawasan National Government the government lab on usus toror main sakla o pil kaunopen runoff the ususen kamelel on ni pagadarpan palet kan on teken palipewe kan siapapi ko nukuaro me apol barai me apolta akapinga orluk me shaik ko eki apolan port the show Official institution Pohnpei pil kaskasik Shawasan government lab on Palatin Kabangamarangi Orluk Besai Lella Enkak Lella Mon Niare January Ishak Surya with Ishak Silu Boton Usus and Pontaka Pukat Renyang Kasaleta Arai Pung Nanususen Kamelelwood. Kanangan ko mo may election commissioner puyakiran kapese sensalama makumapchin kasaleta. Ria mo na chaban kay rala program kapese na suksej. Mieche irre nukaneng sensal na naran kalala pangkan umchimala iso. Kalangan ira silu may ban kay siyang gila at a program and Rahnwet kayo nira epit Karapanton usus man and isonogi kola yang usus. Karapakayo niyong yasa usus man usus po ampung and mia. Tiran aramas mekila arail peiki ren anik pungan yang usus. Maka usus wewe keme kayang apali Roshon Mau, Rachakan Weigan, Ton Toto, School, Social Security, Safety and Kosangkan, Taxes, Osong Chekan, Imakareta, Kola Kowa Usus. Karapakariyaw, niyang muyasong ususman, yang usus, o ang usus maban yang Kosaneti the dogland morning way. Metueta morning me bana pali meblebul school Roshon Mau alan toto apol mawan kapigupingkan o shaman kamau tekan on kowe oton way. Imakareta kola yamsus. Karapakasilu. Niyang yasa usus man makasota usus aman pa usus. Kamauki anaman usus and kosaneti kosunet beban say on panaynay o on kosan imakareta kola o yang usus. Karapakabay niyang yasa usus man Kola usus, pemaga usata, makin kosaneti, dame monikan makin rekrikta sang taxes pan totoko.
Eu karapa mesau usus man ken usus ki boyaki ekamelele me on candidate me uso a kosantian totong ki taxes rikikagan soda woksanga imakareta kola ko usus karapa kalima niang ya sa usus man om usus pansair om toto porque Congress President Kabina Legislature makin kapigata alan toto kosana itu 1 point ang tron toto poi tame ban para job security safety and wasan totongkan o health insurance abe imakareta kola yang usus o kaim saklan karapan kaniang usus niang ya sa usus man ismata pa sawasa education ta apolpan kamaraini nom seri met onan aisaw kukotokan imakareta kola usus so nabali usus koros en report la ni aray wasan toto chaptania tribal kan mail koto o pokata no mail ko panu sus kan maka pukog niya January isak wanaw riyabit riyasak silu election board kan awi o ala no mail ko wakan niya January isak wanaw riyabit riyasak silu chapta ni maisha so what sus kan en lella ren election board kan mon kula pisu ni sautukan niara January isak pisu riyabit riyasak silu Cornerstone Central Committee ren lel nanaray wasang toto soto pantasang kulak wanew ni saut Irayati and campaign rana nusus imen purong kataman ke candidate riaman o Pohnpei koros besoda sangan campaign yo ban yaw chapta ni lukapan pongan me bantata usus o lel kulak isu ni sautugan nan rana nusus January isak isu riyasak silu met kakaliken iratikitikew lain epukuwanew iraputikitikew o riyaw and title isak kusun natin Pohnpei meapali usus imen kalangan ng management o tuntatagan P6AS radio puwe kisawas and couple program mo ang ton way pakonan Pohnpei o ibilmen kaping ang ton Pohnpei unsak makatin terpatawan kapakabay toke radio program mo kalangan ko may election commissioner kalangan ko board chorus ay image magayam sa lahat program and kabese Rahnwet ng Pohnpei program and kabese way rakap kirakas ng palakan mawiwiyawi taban wiyaw ng way Pohnpei sabacha way nukuluga cha program and kachin sabani radio P6AH ong nan program and kabese kasambal chekan bebang kaw na batamor kalangan kaselelye Rahnwet na Pohnpei Pohnpei Rahnwet Yes, ire oralapakan mesatan sum ang kabese yung na Pohnpei